ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои говои савдошудагиан, говои ширдоран, говои биғз, говои қисир аз бозори Калхосободай. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. як дона лайка барои пешравии канали мо биҷиқеву дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед ва дар бараш зангула мебарояд. бародаро ҳатман у зангуларо гирён кунед, то ки ҳар як видеои мо бехабар намонед. мо баҳри шумо иншоалло беҳтарин наворҳо ҳар рӯз пешкаш мекунем. 2 видео 3 видео. худованд нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, видео имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. бародаро гӯи ҷӯшо савдо шуд 11000 сомонӣ. сеюм гусалаша 6-7 литр шир мега дора сар бега. сеюм гусалаша наҷина қеб салаша 11000 савдо шуд. оз гуфтаисас боки гуфтаисанаш ки 11200 мекевад. гуфтаисас шейха ё шой ноша бародаро хутон дидед. пистонаш 11200 гуфтаисанаш надудаисас чиқо. якас харидасташ 11000 да 11200 надудаисасташ. ина бародаро гови душо беҳад гови хубай. чанд гуфти нақша? 10500 сомонаш мега. бозорда 8900 кайсан дай та дубагиш нест. И чандум гусалаша яка? сеюм шир чанд қай дора? 7-8. сеюм гусалаша бародаро 7-8 литр шир дора. гови душо сеюм гусалаша мега. ина бародаро хонги беҳад гови хубай мега. ина бародаро гови ҷӯшо чандум гусалаша яка? диюм гусалаша алай беҳтарин гусалар. наҷина ё бақача? бақача бақача семета. мола ферма яка? гови ферма семеталай бародаро. 10500 сомониш мега. бозор чанд чиқа? гарантия шир дора. бозор чанд чиқа? нав дровардиша? нав дроварданиш бародаро 5 литр гаранти қатӣ мега шир дора. бақачаш диюм гусалаша 5 литр дора шир бародаро. гови ҷӯшо ина бародаро гови ҷӯшо 16000 сомонӣ нархаш якм гусалаша. бақача ё ғнаҷи? бақача ё? ина якм гусалаша бақача 16000 сомониш мега. нав пистун кайса. И бозор чанд чикар тағои? бозор чанд чикар? 13 бозор кардиш додагиш нест. бақачаш яфтаина. И шир дора 5-6 литр. 10 та машоалло 10 литр бародаро шир дора. ина соҳибаш мега гарантиш қатӣ бо гусалаш 10 литр шир да як рӯз ҳаст. гови ҷӯшо бародаро 16000 сомонӣ. ина бародаро гови ҷӯшо савдо шуд 11700 сомонӣ. диюм гусалашай 8 литр бародаро шир дора. нав савдо шуд. сарбеги говбине 11700 сомонӣ. қача 11700 сомон савдо. ина бародаро гови ҷӯшо гови калай. и чандум гусалаша яка? диюм гусалаша ё? ина бародаро диюм гусалаша 10 литр шир гарантиш қатӣ мега дора. ира чанд мегӯй? бозор чанд чиқа? бозор 14 кадас. чанд чиқа? 16 гуфтам. 16000 сомониш мега бародаро. бозорда 14000 шудан додагиш нест. бақача ё? и пайшанбе ҳамаш машоалло бақача. 6 рӯза ина 16000 сомониш мега да 14000 додагиш нест. гови ҷӯшо чанд қа шир гуфтӣ дора? шир чанд қа дора? 10 литр зои дора. 10 литр зои дора бародаро шир. ина бародаро гови ҷӯшо бақачаи гусалаша? модай ғнаҷинақа бародаро. чандум гусалаша яка? панҷум бача. 8 литр бемало метавакка. и панҷум гусалаша бародаро 8 литр гарантиш қатӣ бо ин гусалаш мехира. ин пистунша бини чанд қа. и чандиш мегӣ? 13000 гуфтаисас бародаро. и бозор чанд чиқа?
تقریبا تو چند کنش 13000 میگه برادر ای 11 نیم 12 بولوش کایسن 11 نیم بولوش کایسن بزرگ دودگیش نیست چند دیدم پنجم دو سالش اینا برادر خناجینی باغز ولی یگان برزویدگی نیست 16000 سومونی نو برآورده 16000 سومونیش میگه دتان 16000ش میگه برادرای دیگریش خطی هردیش باغزن 3 ماه 4 ماه انیق نیست چند ماه باغزن ای фирма گرفتگی شوی بزرگدا هردیش 28 29 هزار کایسن برادر دقیقه دودگیش نیست فاربگی خناجینو رو بینه یکم زویان اکا ممکنه قلب ببخشیده برادر خناجینوی اینا برادرها گاوی جوشو غنجنه بخچاکا بخچا 11 نیم هزار سومونیش میگه این بازار چند کرکا 10400 بازار 10400 چیکار برادرها دقیقه دودگیش نیست پیستوشه بینه 6-7 لیتر دوره شیر یا 8 لیتر گارانت 8 لیتر برادرها گارانتش قطعی 11 نیم هزار 10400 دیوم گوساله شد برادرها 10400 کایسانش ندوده ایست هستش دقیقه برادرها گاوی جوشو بغاز ای گوسالش و 8 میتیه برادرها با قچه اینا برادرها گاوی بغاز ای با فکرم کمی دیگه شون دست که پیستونش دام کرده چند ماه موهاش بوچیدگی موش بوچیدگی اینا موش برادرها بوچیدگی همین 3-4 روز بعد میبینی برم این چند گوساله کاگه بغازه یکم گوساله شه نه برادرها غناجین یکم گوساله شه بیاد نرخش چند میگو 10000 10000 سومونیش میگه با سودا میشه بازار اگه نرخش بازار 8 بگه خودش اگه نمره تلفنش عبدالله است میگم خودش بگه 93 82 46 اینا برادر قناجین نوزو در کارت باشه زنگ زنید با سودا میشه اینا برادرها گاوی جوشو این چندم گوسالش باشه اکا سیم شه یا سیم گوسالش های برادرها هردیش خودش بکن 13000 قطعی گوسالش 13000 بزرگ 11 نیمش کم برادرها دقیقه دودگیش نیست این شیر چند قای دوره اکا شیر چند قای دوره شیر 8 لیتر دوره یه روز اینا برادرها در یه روز 8 لیتر شیر گارانتش قطعی بغاز ای گوسالش میگه نه 13000 سومونیش میره 11 نیمه دودگیش نیست این راست بگه او اکا این اکم سواداش کردی چند گفته ایسا شکر نمیتید؟ این 11000 این اکم که ایسا هستش ندوده ایسا هستش دقیقا اینا برادرها با گاوی جوشو 11000 سومونیش میگه بازار 10000 کایسن خود دادگیش چند گوسالش باشه چهارم گوسالش با قچه کنه این برادرها با قچه 11000 سومونیش میگه بازار 10000 کن دقیقه دادگیش نیست چندم گوسالش گفتی اکا این چهارم گوسالش برادرها گاوی جوشو این شیر چند قای دوره اکا؟ دوره شیرش خوردگی میتشه میتیه همه چیز سرویس خوردگی زاویت های خوب تیش بخراه این اکم ثابت زور داده همی گوه که بتی بخراه شیرت میتیه اینا برادرها گاوی جوشو 10000 سومونیش میگه چهارم با قچه یا چهارم گوسالش با قچه برادرها یاموها یا ولی یاموها نشده است برادرها با قلبی یاموها میشود با فیلم خوب شیر بسیار داره که تا شیر چند خیلی داره 4 لیتر برادرها شیر داره نه مکیدگی شای با فیلم میره چند میگوی بازار چند کرد بازار چنکه است 10000 سومونیش میگه برادرها بازار ده ولی چی کرده نیست با فیلم نه درآمدگی گاوی جوشو 29 بهتر کنه با قچه آینده از برای
اینا برادرها گوی جوشو گوسالاشای ای گوسالاش چندم گوسالاشای که دیگه گوسالاشای برادرها گوی جوشو اینا چند بگوی که 8,500 سومونیش گوی جوشو 7,500 بزرگ قیس هستید و یک قدر دگیش نیست. این شیر چند قید دوره که؟ شیر چند قید دوره؟ 6 لیتر شیر داره سر برادر اختم فهمیده 6 لیتر سهر بگه شیر دوره با گوسالاش میخرم. اینا برادر گوی جوشو این چندم گوسالاش که؟ سیم گوسالاش با قچه های غناجین؟ غناجین سیم گوسالاش برادر غناجین 10,000ش میگوی؟ 9,000 سومونیش میگه چند قدر ندوده سایی؟ 8,200 ندوده شسته اکم این جای 8,200ش که ایست از دقیقه ندوده شسته این شیر چند قید داشته باشه؟ شیر 5-6 لیتر 5 لیتر برادر سهر بگه اینا برادرها گوی جوشو نو گوسالаш کلونک بود با اوسن فروختنیش بردن خچه 10,500 سومونی میگه این چند گوساله کاگی ای 5 تا برادرها گوساله کاگی 10,500 سومونیش میگه 6 هفته داره شیره 6 هفته شیر این بازار چند چیکار تقوی اینا اولی ما بچهش 12,500 با بچهش 12,500 و بچهش هیچ کار نیست 10,500ش میگه خچه تو خیلی بزرگ چیکار نیست اینا برادرها گوی جوشو اینه این چندم گوسالش یکا؟ 12,000ش میگو؟ بازار چند چیکار؟ 12,000ش میگه بازار 11,500 که از دقیقه ددکیش Qayerda? گوسالش